رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mtu atika amnifadha zavana chamba telu dua awana timbukmas na Al-Quran. Chamba telu dua awana timbukmas na Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ni safidi am hata kazana kulumbelu dua vite vite abue yuzen afakamanana ze problem ze misamchiga boko donabdin Allah subhanahu wa ta'ala timbukmas na Al-Qur'ani mischambatila atinjo mao kazanino dua timbukmas na Al-Qur'an misamnazan atano zan kona hele dikan ano mama kistunga denomaz motivation ano dek mazut manozavata ano da satskivi amni dua tinino bukmas na Al-Qur'an fona misam dua tin Qur'an kuwa man mino fiahu van zuni no famishna to tsikazema nina za vetika donde sino mande miao dua to nom zanakano dua dikaze mao kaz nanino dua tin bukmas na Al-Qur'an ay Allah subhanahu wa ta'ala izin safida mdo dua bio because mamba fawe kawe anoma ngala rekam nazu fawe mama problem no akaye kale problem ze misam tikanyani nayin ze problem misam no nayin ze zabsa chakare no na maintenant vula zabsa kili leko zatimila zabsa bene zamila kili ze jombo misatin Qur'an fo misa wana tim bukmas na tim Qur'an zabsa no tsidikan zabsa no kili zabsa no mevana ano kuma tintana azane mila zabata be kuwa ata zabata be ile no fayumbula misanatin bukmasna Al-Qur'an fona mahampatika bukmasna Al-Qur'an isafidin Allah subhanahu wa ta'ala tika ummati Muhammad zenumin shaszi zenumin yubuk Al-Qur'an yu etikemila mayefa ma pamnanta luatan nanir nangat kam Allah subhanahu wa ta'ala zemba toba ummati Muhammad zemba toba vokan Muhammad fot nufana helazan ummati Muhammad nek tumbuchu wande kinin namba ndo zetoba ummati Muhammad nalay atoba zeta fidikam vokan Muhammad pamnan ma nangat katis na chanso afatwe Isa ibn Maryam funa Isa ibn Maryam nangat kam Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan bulam pudam dunya anon bo vokan Muhammad fa atika nyanan je tika to kom profiter o vokan Muhammad badini we do 50 yiwe vitamamani no problem tika nahin zabata ile tika yu 50 fona tin bukmas na Al-Qur'an fama patika bana bni imaginer tika zen bogo misam na jona tin 50 no tan Allah subhanahu wa ta'ala zena tondu pamnan misam nazu Allah tenin nariu ampuden nariu kul tenin misam nazu kuwa pamna nabun ten misam na inspiration jenalefan Allah subhanahu wa ta'ala do pamna refuzana mo risque kada tonga de machapo nainze chitintim Allah atikamzeni no ba Allah atoba dofa anumano zo yule dofa antia am doajab zena tonu pamna jabu am dua jab zemis fangatano manova nom le dua zena me konofa yuma ampana ukam yule tiako misafidiko nchungai kwa natin mayo fa yuzan kotona yo tunga dezama mali fa wacha no misnino misfato kisna maso hadisa na kweje ntateni sahaba na kweje mlazi pamna sallallahu alaihi wasallam ni lazwe ya ulam inni uallimuka kalimat ono tano atina mba pamna sallallahu aveno pina kwa vite ani santen vite va ihfadullah yahfadukum
aruf Allah aruf zan lebe din Allah subhanahu wa ta'ala o me zan landa din Allah subhanahu wa ta'ala faitano Allah kuma mino landa diga zana wacce no zan matante ka salat di misanando anom yezkam fi ramadan anam yalam zat ma pamilu Allah subhanahu wa ta'ala vila fa Allah tismana mbelano le anom kekia Allah tunga di Allah mamarano le anom isini problem andanom kekia Allah tunga di Allah mamarano futonai fa condition milamino manhaj zabtantenini Allah subhanahu wa ta'ala ayam hadisu bastam tenam ni shabu tenam tanene idha sa'alta izkono mangataka fas'alillah mangatam Allah subhanahu wa ta'ala simdiko no simit mangataka mzana kolombeloni yuna matsika tazavatra madiniky mety nome fulani mavita sti fulani mavita nino no anao tsenky mipodiana am Allah idha sa'alta fas'alillah anao ko mangataka mangatam Allah subhanahu wa ta'ala dikanzira jabi lengatatika amni Allah subhanahu wa ta'ala fa izy le tompon'izy boko le fangatana vantsika amizay maro fangatana fanao zany mba mizazany mangala atana mety manao doa folo fanao zany mba mizazany mangala doa raiky arakaika le problème zay mandalo aminao aleva zany doa raiky atin'ny Coran ao fahitanao karakô le fiantsekany tombotsoa aminazy doa zay afatsika ny anty doa amin'ny suratu Taha verset 20 suratu Taha zany sura 20 verset efatra deky doa 24 25 26 27 28 doa efatra tabatra vansika sura Taha sura 20 verset 25 c'est misy téléphone mizahava le aza miteny miza mahampody baka tsika miala ty masjid ty niany anao tonga de fa mazava aminao fa hainao tsy andre tsisy problème nao koa 25 26 27 28 iny doa io vanaloana doa io tena mai zany doa io zany manomeno moraly anao mety fakivy mbo hitatsika izy boko anao ko mahita izy hoe anao mety fakivy amin'ny zavatsy anankiray anao fadeko amin'ny zavatsy anankiray fa anao zany le manao doa ndeka io manomeno moraly zany doa io anao tonga de matandraka ho azy doa io koa manomeno espoir anao tsy kivy zany atanao mamaky izy fa anao fa mahita hoe anao tsy kivy anao tsy sasaloana anao vola za jo ty fa manana Allah subhanahu wa ta'ala miaika aminaka za fa nangataka am Allah za fa tsy satoko encore mpisalasala za koa doa io tonga de manomeno moraly anao mitsanga mahitsy anao nini doa io koa le anao misy andraikitra amin'ny fiarahamonina anao mety napetsaka président fokotany anao mety napetsaka maire anao napetsaka mitonga vahoaka ane sarotra na anao zany tindreny drama hoe anao mandeha miteny anao soloteny anay anao misy dragy anao vola ino andeko anay sako niany le anamba anao zao ty mandeha manao darsy devant anao vola ino andresako anao miasa aloha mba ho azon'olo resaka anaka jiaby ty mba hisy tombotsoe mba resako aby ty zaho andeha resaka ty anao lasa anao tatsika andeha anao soutenance sa zavatra avy zao ny mpianatra agny isan'andro miezaka mamaky mampodipody izava hitinao mbo mango le anao ny hainao doa ty na mandeha manao soutenance anao ta tsy savozao anao soutenance io mevre ata soutenance koa mavozo anao fa anao ta tsy mavozo soutenance fa mpianatra manao soutenance izy mavozo doa ty koa milaza koa ulama hoe mbola tafiziky hoe am'le doa anao koa andeha anao examen anao andeha anao examen hangala baka BPC CP yakitsa terminal anao mitebiteby ino handeva ino sortoko atiny kahinakao saotsy ny examen ndraiky fa anao koa nanao doa ty mahay nampodipodinao mateva antsika le doa na adhkar mila mpody mate satria izy boko miraikitra amin'ny subconscience nao tonga de igny boko hita mifetsikinao vola za io fa tsy raha igny koa io le doa ty foana zany io doa io koa zany manomenao zany énergie tandraka
anole mano donde kana maito anoza ni manatanda kadika no ano maito ya jaba ti vita kwamba no ana metneto ya nchi vita no talua fala ya no bakano dono vla ti jo fa vita kwati ani sans problème mzana kolumbelo ni zetman ne confiance en soi si ma tuk tenanaz j'ai les problèmes tigajo askele moyesa ka devant ulo moyesa ka devant média am télé moyesa ka ani anot si ma tuk tenano yuni sans problème ala créer not si ma tuk tenano fallait non na deuxième risati comme ni sourate 3 verset 25 26 27 28 rajabu mi alam no vous n'avez qu'à entendre un doigt pas qu'à entendre un doigt vous ne savez vous ne loi moi vais me sentir qu'à jabzer les noms c'est que devant nous dès que me stress non me stress non à salou en déclin moi vais me sentir que ça te sentir qu'à jabzer dès que j'ai entendu ce doigt yo amnino amni sourate Taha sourate 20 verset nino 25 Allah m'télé qala يدوان موسى عليه السلام ربي اشرح لي صدري تومبو ربي اشرح لي صدري تومبو سكاف ما تاتانا كازي سكاف تاتانا كا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري اي ان كم فان زابت اتوك يا الله رجبتوكو اتوبا مي فانا فاتل 27 واحلل عقدة من لساني يفقه واحلل عقدة من لساني اي اسو زابت متمامي لنا كايو شكون بده كان ديتاي بكو اسو زابت متما بافيستا تريسا كانكا اسو زابت ينينو مامي زان لنا كازي اي نفايا زانيني ويفقه قولي atof zan risaka ziatenini ko haznula au jamaa tevno ko ana pudnoje les deux vantikam laje rabbi shrah li sadri ya allah skafta tanakaze wa yassir li amri atof zan mevan li amri mishona kaza vatamila to ko responsabilité jabaleko wahlul 'uqdatan min lisani esuza batama vesa tamlelana kaya Allah yafqahu qawli mbahafanul mahazan sakana kaze rabbi shah to kuntikiza tikamia kanoza kazamia la timasjidi ko doit fahino zan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah subhanahu wa ta'ala zani je vatika kan détail am zem li do ba fatika ma shonaz ba fatika metele tumbu tsana tin doyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mission Musa alayhi salam yudwan Musa yo za vatika le nom je do tin Quran ma zane ano ma yita fa Allah ma batet ko am les situation sauts de tine venu luzana kolbilo situation sauts mandil tsele misatika jo suma ve faisable de nas avetika bi itanofa le pamnan zienyentam nazi nientana tin situation saucho mandir satika futana tin tika joti duayo duan pamnan Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala mlazatin Quran verset 24 nazo idhabu ila fir'auna innahu tagha ya Musa ndana no mandem fir'aunu fatina maani jo taghaze ni dépasse limite tinavandi sifautana yumbu chatizi fayufan dépasse limite neti raja fautana ndeki nzambula ambani ninazo fani ompefa yufa grave dinyam zeno ni antiko bakon dana mkaya mnulkaze ku divano yo ano kumtonga responsable njama ano nino jabombula mevan Musa idek mesalo hi Firaun lina mukatini ana rabbukumul a'la tenoma Musa fazali tumfa ina mbunu kwa anone vumis tumpa hafa kwa Musa zali tumpa zai chitanofa nila n'Egypte ne mandala mbanna kao buko zaze decision te ko to zamano Musa zali tumpa
jema ulu zema sakimtene stop ata iblis muni ya imbun le fabi namba iblis ti ko fani o chaza ti fan dépasse zane ata zane le iblis no sin Allah subhanahu wa ta'ala tam janna iblis munan me vunnaj Allah amni vunnaj chano ya Allah amni ale biasna no ya Allah ta izbunan me lande Allah subhanahu wa ta'ala fati namba iblis ti fan dépasse tena mai man Allah we innahu ta'ifan dépasse fiki fautanu mbani nanyas fan dépasse iblis fan no sali cheko zo vamneti papiana chambani iblis ti fa ek fa hafanente kwati ke Musa ni salom no vola na kazi Musa ni sala no responsabilité ma 20 zanta Musa ande ko na Firauna ulze fan dépasse limite ulze fanaita henna fatsam tu vamnazu kwa tunga de Musa nangat ka fiyaru Allah subhanahu wa ta'ala amni duwa anak ifchatin dikaze zezava cha itano jab zezava south from no jab blocage am no jab nekinin nam lefan nombo la mev nam ngel chan Musa alayhi salam nangat ka fiyaru nam nino am duwa anak ifchati il le doit valeur parce que il ne tapan vanalone il est verset 25 Rabbi shrah li sadri ya Allah sukafunaka Rabbi shrah li sadri sukaf mafunaka ya Allah kakuma zan atova ni funaka ya Allah suka tamba afakumandis les obstacles zemandado c'est yule doit tapan van Rabbi shrah li sadri yule ban ulama we yu douanino psychologie les scènes en kitino anoza mila anokonde no zavatka anomila moral tindika no anokonde eska devant mila moral tindika misamno tindiki nefa moralum no fa bati ma ande eska comme gouverneur ande eska comme président za anoza moral no fa bati fa Musa alayhi salam zal le valide rabbi shrah li sadri tompo amezazan le tandaka skafona kamba fa kunino man mis moral zamzavati zai ad soit za blocage zemet manakatsa za psychologiquement et sous za blocage ad soit za fatawa zemisat fona kazandu kana mnulu atova wele fatawa jab zemisam nakaya Allah et sous skafona kawe zatis problème za mwisa kamnulu ne fa problème skena matit za zezen les fatawa mbakati fono manguvu tendekni ya Allah et sous jab zi rabbi shrah li sadri iso atov zata fandim nase zawam sikren tapan farwa verset 26 you know wa yasil li amri akama ivano les missions ennemies anoza Allah subhanahu wa ta'ala et tomzen akama va et souzan Allah ayakleska psychologique na base que tapan vanalwen les fawe et souzan les sakana ankama ivan zanino li amr dia esu zan li obstacle as chapentana zan esu jab obstacle as chapentana zenit mana kataknino misakana zao afa ko isa kam ni Firauna yo dikaza esu zemeto ul zemangel ngeli zao mlalan hashika jamaa mais possible fulani bloqué asanaka et soujab ya Allah zabatam bloqué des matériel as chapetan et soujab zabatam bloqué zabatam la to jab ya Allah wa yasil li amri ram obstacle na yinfa zabatam as chapetan matériellement fa psychologiquement fa eso au mesa moral et zani zabatam chapetan matériellement jab et so quoi yemit isaka sakana za jab yo eso awona dinet jamala no mano zefune kaya ko cek mu anama gatkam Allah ya Allah zafa me zatand ka kam zam fona kajo bago ya jab mit mana ka takta zam lalan dak misaka saka zajab fa esur ko ka ko zan fa wala mzi ana man din kis fona fatelo le doit tapan fatelo de kaze tapna fa ya Allah an kama ivanom na kaza jab tok mu no bueto wa jab toko an kama ivanom ka kaza to mis blocage ta'i il passe examen za kaza tota mis blocage
zana petika responsable amizava tsy anak'iray masjid fokotany ndraiky niny ka za atao hoe misy blocage aminaka le andraikitra zay nomezanao za io ka nataonao nanome Musa alayhi salam andraikitra nandesiny resaka tamin'ny Firaona zay ka za atao misy blocage aminaka koa ny le andraikitra zay omezanao zay ya Allah afako matanteraka nino zavatra hita koa. Fahatelo iny le doa fahatelo wahlul uqdatani zay min lisani eso le fatotra eo amin'ino eo amin'ny lelanaka zay mety manontany hoe ayako malela zay misy fatotra amin'ny lelantsika io hema misy raha mifeo ile fatotra zany hoe le anao zany kakoma zany anao zany miasa loha anao misy dragy anao deko mangitangitaka kamo anao nitenao lasa mavozo ata andeha teneninao amin'olo tsy voaboaka anao kalikalinao anao mavozo anao misy dragy anao miasa loha anao nino le anao nalefa ny courant de vente ohatsika nalefa amin'ny hôtel de ville zay moesaka amin'iny devant hôtel de ville io kakory anao tonga de anao zany misy dragy anao ino andresako amin'olo aby ty anao fo mitendry fo lela anao tsy miboaka tsara iny jiaby le blocage amin'ny lela iny tsy voaboaka anao ateneninao zany tsy voaboaka anao eso raha zay Allah ataova zany lelanaka io mevana za mokateny za miresaka mevana mba dini jama zay zavatra jiaby nataonao amin'ny fiainanao zay zavatra jiaby nataonao responsabilité jiaby nalainao anao miteny rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mba dini jama le anao vantsika napetsika chef anak'iray anao amin'ny société anao ndiresaka amin'ny olo zay indesinao nante alonao ndengala alonao anditena amin'ireo miteny hoe rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Allah sokafo zay nino tsatsanaka psychologiquement adosa sakasakana za mety sakasakana za amin'ino amin'ny zavatra ndiresako amin'io ty ataova zany lelanaka zany tsisy problème afako mamita zany hafatsy amin'io zay le anao ny andiresaka amin'ny télé andiresaka amin'olo au niveau ny Facebook ndraiky niny média ndraiky niny anao koa nampiasa raha zay karakory aotsika jama ay ny fahina amizay iny le doy amizay zany iny le fahina amizay jama wayafqa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatani min lisani yafqahu qawli Allahu akbar jevana wele tapany fahy amizay ya Allah ataova zany teninaka misy impact amin'olo tsy hoe ataova teninaka hazon'olo hafa zao atsika zao samy fankahy teny teninaka iny hazonao jiaby teninaka zao ty mazava amin'olo jiaby malagasy fa ino amizay le problème zay teny iny mazava amin'olo teny Musa mazava amin'ny Firaona fa eto amizay wayafqahu qawli ataova le teninaka Allah misy impact misy voka tsara aminazy ao anene possible mahazava daisy le jama miboaka antany ao na manontany ino ma hazonao taminazy sa mbola amin'ny raha anazony izy iny vola tsy zebaka tsy izy fa maly koa jamanko antany ao koa sa mbola mifahazoana izy tsisy impact le anao miaraba koa tao laiky tsy tanampodidoana ataonao aby tsisy impact anao le miresaka amin'ino amin'ny public anao miresaka amin'olo zay indesinao tsisy impact raha zay mivoaka tsara ino veimena foana anao zay miteny wayafqahu qawli ya Allah ataova zany resaka anaka io tonga amindreo misy impact amindreo satria olombelona jiaby afaka mahazo teny fa le impact mandresy lahatra mitouché olo mety possible tsy azonao fa anao koa mila teninao zany mitouché olo misy impact amin'olo misy voka tsara amin'olo wayafqahu qawli zay mila mahambaditsika doanty zany anaovantsika na ino responsabilité zay indesinao anao na ampodidoanao miresaka amin'olo anao maka mivolona amin'olo indesinao fa ataontsika karaha zany olo jiaby daiky mahazo resakanao olo manao zany fianao ndefa atsika ndeha karaha zay atsika ndeha nadio atsika tsisy ata impact amin'olo azy fa dika zay dinianao zay manomboka le anao ndiresaka amin'olo amin'ny peuple zany miteny hoe rabbi shrah aloha ndiresaka amin'olo mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli zamzay na boko
dini yomze kaya ko li duwa jama kaya ko impact nazo am no top in fona zani namba tike duwa misanino anak efata vanalo nzunino man mino moral psychologiquement kakuma li psychologiquement zani tika je n'est possible mandala mlala no fona atika ma italika mandala mlalo ano kama mavuzo totwe zazani mavuzo nefa noti mavuzo nefa tike ndo fona aliko busambita tika fona li atunin zani mitongazo psychologique zani bige Allah isujab les abtimit manakna zazan am kwa mfo bana dono faruwa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri an kama ivan zali émission zetok ya Allah ya zavatja mit manaka tamba na créer blocage na créer ni fona vakuzuya Allah isujab zavat chapetana na uluzu na yinizo adsuwajabu rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني السوزان زفتمت ما فيسا تمليلنا كا فيسا تجاب متمليلكو تشافك ما بيتابتي السوجابو وفقه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اتوب زان لي تين زي كوم الجاب الله مس امباكت مس بوكاتا ماننا متايكم حتى انا زابت زي كي جماعه اتشكاو من فولنا رمضان ام بدنا بيت كزان دوازي ام بدنا ماتيت كدوازي ناينو تنا تازان زي زابت جابا تونم فيننو ام تومبوزان بكم ني دوان فونا ام بريسيو زانا كانو نيزن دي مسوبا زما دون examen san natazan kana man de mano examen pano vais funa cezi baka izan sisa salu anazis man de mano examen is trouble za cezi nino henzan li doyu boko izan met saka tam nazi de kninu adina chakunino adina stilo maati de knin mi ala jabina mnazi tivitan zai kuwa nino lela nazan meva boko met hajnul azunul pamakta tasnazi ina nazaventati ndawto dikaze izawni manampudi zandonze atova bitsaka ampresiul jabi anampudi zandonze apartage donze atova partage izazan ul jamba mihena mdifat yatika wallahi ya jamaa wallahu rabbil kaaba fadwanatin ko anu zan fatan Allah subhanahu wa ta'ala yumma ampatika bogos vitanze tena magagamna zen anazan police na ma ampudi zumatet kam fenna no bale exemple donne le nom pour nos tête quand fait non ni heno diken le imam na makizem swala ana tunga di hajnati blande ko dino toucher kama mnaza le no ko zem ten devant que je mandem si conscience non in mazan ana pour nos tête mandes vana lo metnini mais mauvaise sam non manden tel f senin dek sen no zen fam fa concentrer doanti manalazam problème jabi psychologique nino nini sakanino zavisa materiel doantima kameva na tenzende nin lele na kazei ay doantim tonga vuktsame sen no fona zan faisla tsamnaji boko ano zan miaka boko fa manumino moral fait matet zavisa sentika foni man metika moral kon dek de quoi ano zan miaka no va zan vita ko awoni boko sivita no mai futi moral ke doanti ko fana pudna ikesin Allah subhanahu wa ta'ala tunga dino fa mananino moral zan boko mzabisa jabzeto kiza jamaa zama tukatika zani ampudichika zo yena chika zo apaita katika zo amprisitika unu kwa zani manampudi surtout za ulana anetnino pas examen soutemance na inza vitano jamet mis blocage fenna nawe vesta jabe ampudan do fama ampano do anak ifata zinaton Musa alayhi salam ke amana katika mje dua fa kwa min talata ba'da salati al-asr subhanallahi wa bihamdi subhanakallah bihamdik shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا